Imamo ime. Ćao svima mojima, sa kanala Gaming Dosta, danas ćemo gledati Pokélopte. Znači sad ću vidim kod Duki Poet Gamer Dodo kako to beše. Idemo ovako. Onda idemo, samo da vidimo ovako, tu dole. Samo da vidim gdje je Poké. Samo ide ulož, a da, ne može se naći. Čeo kucam lepo ovdje. Uki. Poet Gamer Dodo. Znači, vidi se facecam. Samo je Pokélopte. Samo vidim što će tu kuca. Pokemon Go Theme Song. Ovako. Idemo. Pokemon Go. Pokemon Go. Ajde, Song. Pokemon Go Song. Da će da izbaci taj dačak. Pokemon Go. Theme Song. Ja mislim da je ovo. Jeste. Pogledajte ljudi kakve su mu oči. Znači, bože. Či pojma nema da peva. Aj. Kako je bože. Ajde dalje. Pokemon Go. I play Pokemon Go. Pozdrav za Gamer Dodo. I Pokemon Go. I play Pokemon Go. Gdje kaka? Ajde, sad idemo ovako. Da, ovo sam htio da vam pokažem zato što onako. Sad ću malo se zezamo ovako tu. Ovako ti napišemo. Snimam klip. Snimam klip, napišemo. Piši bre. I play Pokemon Go. Pozdrav za ovu. Hvala za katajem, počnemo šta. Ljudi, to će biti to za ovaj klip, vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!